Ono što islam ne dopušta jeste raskalašenost i pretvaranje žene u robu. I rob je ono što danas tako licemjerno radi savremena civilizacija. Znači danas je, izvinite, prodaje se BMW u salonu. Pored njega stoji gola žena ili skoro gola žena. Hajde mi objasnite kakve veze ima. Ok, ona je preljepa, ona je manekenka, ali objasnite mi kakve veze ima BMW i njegova kubikaža i izgled sa polugolom ženom koja stoji pored njega. Znači radi se o pakovanju. Žena je pristala da bude pakovanje. Da ona bude svoja, da čari ženske ljepote postanu ikebane, odnosno mamac. Dakle, kao kad stavite crvića na vrhu, na ulici. Tako je. Znači, izvinite, jel vi kao žena, nemojte, molim vas, pa lični izbor je i posao u javnoj kući, ali šta treba da ga hvalimo? Ne, ali svakako... Ne, ja vam govorim šta islam ne dozvoljava. Izvinite, zašto postoji zakon i kultura? Zato što sloboda ima granice. Tamo gdje sloboda nema granice, prestaje kultura i nastaje haos. I ne možemo, gospođo, sve opravdati ličnom slobodom. Po rimsko-kontinentalnom pravu, lična sloboda doseže do slobode drugoga. A po ostalim zakonima i principima i pravnim sistemima sloboda je omeđena principima. Jer čemu kultura? Zašto vaspitanje? Zašto ne pustite? Da li biste vi vaše dijete pustili da raste kao korov i kazali to je njena sloboda? Pardon.